Assalamu alaykum, hurmatli tomoshachilarimiz. Добрый день, уважаемые телезрители. Bugun respublika uchun birida yashovchi musulmon qardoshlarimiz uchun g'oyat istalikli kun. Chunki naq mana bugun 20-mayda Qozonda Jami masjidining negizine istalik toshi qo'yilashaq. Biz de sizni TNV ham TNV Planeta kanallari osha haligi muhim voqeaning shohidlari bo'lishga chaqiramiz. Hozirgi minutlarda bizning ijod turkumi Qozonsuv yor bo'yinda Qirlay parki o'rinida biz masjid negizine istalik toshi qo'yuga bag'ishlangan tantanani kutamiz. Телерадиокомпания «Татарстан. Новый век» начинает прямую трансляцию на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета и на наших медиаплатформах на сайте tnv.ru и в социальной сети ВКонтакте. Совсем скоро начнется торжественная церемония закладки памятного камня на месте строительства соборной мечети Казани. Примечательно, что это событие происходит сегодня, 20 мая 2022 года, в рамках празднования 1000-столетия принятия ислама Волжской Булгарией. 10 mingga yaqin kishi siydirishli Jami masjidini tuzu ul boshqalar musulmonlari uchun zorig'ib kutilgan voqea. Ham bu zo'r ishning naq mana Idil bo'yi Bulg'ar davlatida islom dinini qabul etishning 1100 yilligi kunlarına to'g'ri keluvi ayırışa qadrli. Tantana masjid tuzilasi o'rinda jamoat bilan namoz o'qidan boshlanib ketdi. Tatarston Respublikasi musulmonlarining diniya nazorati raisi Mufti Kamil Hazrat Samigulin o'zining va'zida bu masjidning zarurligi Rossiyada bugungi islomning hali o'rinda bayon etdi. Bu mezgillarni kuzatik. Мероприятие началось с коллективного чтения намаза при участии Духовного управления мусульман Республики Татарстан, делегатов 12-го Всероссийского форума татарских религиозных деятелей из 72 регионов Российской Федерации, а также гостей из разных стран и мусульманской общественности Татарстана. В праздничной проповеди уважаемый муфти Камиль Хазрат Самигуллин сказал: «1000-столетие принятия ислама в Волжской Булгарии – это праздник не только для татар, это праздник всех мусульман России. Бесспорно, ислам проник на территорию современной России много раньше, чем 1100 лет назад, и на Северный Кавказ, и в Поволжский регион. Однако болгары приняли ислам добровольно и тем самым явили человечеству образец межнационального мира и согласия. Наши предки приняли ислам не под угрозой меча, а по своей воле, искренне веря в существование единого Аллаха, осознавая его могущественную силу, выбрав из числа разных религий единственно верный путь». İstalik toshында Idil Bulg'aristanida islom dinini qabul etishga 1100 yil to'lug'idan Jami masjidini tuzi boshlauga bag'ishlanadi deb g'arab, tatar, rus, ingliz tillarida yozilgan. Сегодня в этой церемонии присутствует много гостей из разных стран. Это члены группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», председатель Высшего исламского совета Алжира, директор Египетского совета по международным делам, профессор Национального исламского университета в Джакарте, бывший министр культуры и по делам молодежи Иорданского хашемитского королевства, председатель Высшего исламского совета Ирака, директор Центра стратегических исследований ИСЭКа, духовный лидер шиитской общины Сенегала, советник Министерства исламских дел, призывок и наставления Саудовской Аравии, член консультативного совета Саудовской Аравии, председатель комитета по делам религий, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан, депутат парламента Турции, член Совета по безопасности и внешней политики при президенте Турции, политический деятель из Туниса, директор Центра исламской культуры при Кабинете министров Узбекистана, губернатор провинции Хеврон Палестины, директор Азиатского департамента Генерального секретариата АИС, председатель партии движения общества за мир Алжир, председатель партии Эль-Бина из Алжира, депутат Национальной народной ассамблеи Алжира по обороне, заместитель
генерального секретаря Всемирной Исламской Лиги, генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских сообществ, генеральный директор Всемирного совета мусульманских сообществ, заместитель генерального секретаря парламентского союза АИС. А также во всех мероприятиях торжеств, посвященных тысячелетию принятия ислама в Волжской Булгарии, принимают участие послы в Российской Федерации из Алжира, Бенина, Буркина-Фасо, Гренады, Доминиканы, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Катара, Кении, Киргизии, Кувейта, Мавритании, Марокко, Нигерии, Пакистана, Эль-Сальвадора, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, ЮАР, Объединенных Арабских Эмиратов, Беларуси, а также представители консульств в Казани, Венгрии, Ирана, Турции, Казахстана, Китая, Туркменистана и Узбекистана. Jami Мәшітті Қырлай паркы жерлігінде түзіләшек. Хәзір ғибадатхана һәм аның тирә-як мөхитенең эскиз проектын ясауга халыкара конкурс игълан ителгән. Конкурсны оештыручы һәм төзелешнең заказчысы Игелек Дебрата республиканың рухи әхлакый үсешкә теләктәшлек фонды. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов указы нигезендә гамәлгә куелган. Фондның күзәтчелек советына Рөстәм Миңнеханов На памятном камне, который через несколько минут будет торжественно установлен на месте строительства соборной мечети, будет представлена надпись на арабском, татарском, русском и английском языках. Вознаменование строительства соборной мечети в честь тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Сам камень из гранита, привезенного из Ирана, а вес конструкции 1 тонна. Напомним, что решением президента Российской Федерации Владимира Путина тысячелетие принятия ислама – это федеральный праздник, и оргкомитет празднования работает во всех субъектах, взаимодействует с советами по межрелигиозным отношениям. Бәйрәм чаралары 3 көн дәвам итәчәк. Алар кичә башкалада башланып китте. Россиядән һәм чит илләрдән 5000-гә якын кеше килде. 1100 дин әһле Казанда җыелды. Завтра гостей торжеств в Болгаре будет ждать масштабное историческое театрализованное шоу, посвященное пути исламской веры на берега Волги. Сценическая площадка в Болгаре откроется уже сегодня вечером для паломников и гостей, которые приедут заранее. Наш телеканал планирует трансляцию торжественного мероприятия, посвященного тысячелетию принятия ислама в Волжской Булгарии. Трансляция начнется в 11 часов. Также за этим мероприятием можно будет наблюдать онлайн на сайте tnv.ru и в социальной сети ВКонтакте. Җәми мәчетенең нигезенә истәлек ташы куюга багышланган тантанада шулай ук тарих фәннәре кандидаты Россия Ислам институтының теология факультеты деканы Роберт Шәңгәрәев тә катнаша. Без сезне сәламлибез. Менә бүген инде безнең бик зур вакыйга, сездә нинди хис кичерешләр? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүген чыннан да тарихи момент. Безнең халкыбызның рухи һәм мәдәни тормышында 1100 ел буе көтеп алынган олуг вакыйга бу җәмәгать җәмигъ мәчетенә нигез салу тантанасы. Бу көн ул тарихка кереп кала торган көн. 1100 ел элек без ничек тарихка кереп калганбыз, бу көндә шулай кереп калыр дип ышанабыз. Чөнки бу шуннан да зур вакыйга безнең җәмгыятебезнең тормышында. Мондый олы мәчет, масштаблы мәчет, ул универсаль функцияларга ия мәчет. Чөнки кешеләр, мөселманнар, халыклар бу мәчет тирәсендә тупланалар. Бу рухи яктан, культурабыз ягыннан кешеләрне берләштерә. Бер-берсенә якынайта торган вакыйга. Шуңа күрә бу мондый вакыйгалар ул безнең илебезнең ныклыгына китерә. Илебезнең фундаментын, халыклар дуслыгын ныгыта торган вакыйга. Андый вакыйгалар алар күңелне күтәрәләр. Чөнки
көңелне күтәрәләр, чөнки халыклар дуслыгы ул һәр вакытта да яхшы нәтиҗәләргә китерә, киләчәк көнгә ышанычны арттыра. Истәлекле дата дигәннән, менә быел бит инде безнең Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы һәм беребез дә бу тарихи датага битараф түгел. Менә аның әһәмиятле якларын әйтеп булсагыз иде. Бу вакыйга безнең республика масштабында гына түгел, илебезнең Россия киңлекләрендә үткәрелә торган чара. Bir яктан караганда, ел дәвамында бу чарага безнең дәүләтебездә яшәгән мөселманнар, төрле төбәктән булган мөселманнар катнашты. Һәрберсе үз масштабында шушы чарага багышлап төрле рухи һәм мәдәни вакыйгалар, мәдәни чаралар үткәрделәр. Әмма менә бу соңгы атнада үткән чаралар безнең республика илебез масштабында дип әйтерлек. Ул инде халал Казан саммиты, бу халыкара икътисади форум. Ул безнең Болгар җыены, монда безнең Идел буе төбәкләреннән килгән мөселман кардәшләребез белән очрашу урыны. Ул шулай ук безнең Коръән нускасын, Коръәнне кулъязма Коръәнне яза башлау, ул бик тә символик мәгънәгә ия. Шулай ук башка чаралар, менә шушы иң күркәме, иң олысы менә шушы Җәмигъ мәчетенә нигез салу күренеше, бу инде аның иң истә торган, иң күренеп торган һәм иң тирән мәгънәгә ия булган күренештер дип уйлыйм мин. Сез дөрес әйтегез, истәлекле дата уңайыннан бик күп чаралар үтте. Менә сез кайсысын көтеп алдыгыз, кайсысы иң кадерлесе булды дип әйтик инде. Аерып әйтергә авыр булса да. Бу безнең инде рухи дөньяда гына, дини дөньяда гына булган чаралар түгел, мәдәни яктан да күп чаралар үткәрелә. Мәсәлән, шул Кыссай Юсуф драмасы яки Алтын Урда һәм әйтик Таш Пулат күренешләре безнең театрларыбызда куела бу көннәрдә. Әмма күңелгә кирип калганы аның менә нәкъ шушы, менә бүгенге көнгә чара инде бу киләчәк буыннарга безнең инде тапшырып калдыра торган бер үзебезнең мирасыбыз кебек. Шуңа күрә ул күңелгә кирип калган һәм без аны көтеп тә алдык. Һәм киләчәктә безнең инде ышанычыбыз киләчәккә өметебезне арттыра торган гамәл, шушы безнең нигез салу күренеше бик тә ул йөрәккә һәм күңелебезгә инде керә торган күренеш. Роберт әфәнде, бик зур рәхмәт әңгәмә өчен. Бөтенебез өчен дә кадерле көннәр. Бәйрәм белән сезне. Сезне дә бәйрәм белән һәм инде барыбыз да шушы дагада булыйк. Инде безнең көннәребез, илләребез инде киләчәккә өмет белән карарлык гамәлләр кылырга насыйп итсен, тыныч булсын, иминлек булсын. Рәхмәт, Роберт Шәңгәрәев белән саубуллашып, без трансляциябызны дәвам итәбез. Менә бүгенге вакыйгаларга кире әйләнеп кайтсак, кунаклар бик күп килә. Бу көннәрдә республикабызда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан күп санлы очрашулар уза. Милли үзенчәлек һәм дин дип исемләнгән татар дин әһелләренең 12-нче Бөтен Россия форумы, Россия ислам дөньясы Казан саммит 2022 һәм Россия халал экспо күргәзмәсе. Әлбәттә, бүгенге олы чара ул Җәмигъ мәчете нигезенә истәлек ташы кую. Төп тантаналар Болгарда иртәгә 21 май көнендә узачак. Изге Болгар җыены быел истәлекле датага багышланыр. Бу көнне биредә 1100 еллык уңайыннан әзерләнгән почта маркасына мөхөр сугу һәм Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин җитәкләгән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүгә 1100 еллыкны әзерләү һәм үткәрү буенча федераль оештыру комитеты утырышы була. 11дә исламны кабул итү истәлек билгесе каршындагы мәйданда халык катнашында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган бәйрәм тантанасы булачак.
К этой дате 21 мая приурочен целый ряд религиозных, культурных, экономических и общественных мероприятий. Это около 150 мероприятий, которые пройдут в течение всего года. К годовщине принятия ислама приурочен и 13-й Международный экономический саммит «Россия. Исламский мир. Казань-саммит-2022», который в эти дни проходит в нашем городе. Среди тем обсуждения участников экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, исламские финансы и партнерский банкинг, развитие экспорта и халяль-индустрии, предпринимательство, инвестиции и многое другое. В рамках этого праздника проходит и форум религиозных деятелей, в котором принимают участие более 1000 имамов из 72 субъектов России и 7 стран мира. Бүгінгі күнге, бүгінгі вақиғаларға әйләніп қайтсақ, Құл-Шариф мәшіті Қазан Кремль жерлегінде ілекігі хан мәшітін тұрғызу символы бұларақ түзілген болса, Қазанның яңа районында заман шатыра комплекслар һәм сәүдә үзәкләре арасында урнашкан яңа җәмигъ мәчете киләчәк буыннар өчен әһәмиятле булачак. Без барыбыз да бу көннәрне бик көттек. Һәм Приехал президент Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» Рустам Нургалиевич Минниханов. А среди гостей сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии Марат Шакирзянович Хуснуллин, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров, главы субъектов Российской Федерации Чувашии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, первый президент Республики Татарстан, герой труда Российской Федерации, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев. Шулай ук тантанада күренекле дин әһелләре дә катнаша. Алар арасында Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте рәисе мөфти Тәлгать хәзрәт Таҗетдин, Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе Шейх Рауил Гайнетдин, Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Самигуллин. Уважаемые телезрители, началась прямая трансляция важного события, торжественной закладки памятного камня соборной мечети Казани на берегу Казанки в столице Республики Татарстан. Мы приглашаем всех вас увидеть эти исторические кадры. Җәмигъ мәчетенең нигезенә истәлек ташы кую тантанасы башланып китте. ТНВ һәм ТНВ Планета каналлары әлеге күркәм вакыйганы турыдан-туры трансляциядә яктырта. Без чын мәгънәсендә тарихи вакыйгада катнашабыз. Айны, көнне яратып, аның белән яр иттең. Күк тәхетен, язмыш тактасын, җәннәт хезмәтчеләрен яраттың. Оҗмах тәмукны барчасын кеше өчен яраттың. Для торжественной церемонии, посвященной установке памятного камня во знаменование начала строительства комплекса соборной мечети города Казани в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, на сцену приглашаются Марат Шакирзянович Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, Игорь Анатольевич Комаров, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Рустам Нургалиевич Минниханов, президент Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», Олег Алексеевич Николаев, глава Чувашской республики, Рашид Бориспиевич Темрезов, глава Карачаево-Черкесской республики, Казбек Валерьевич Коков, глава Кабардино-Балкарской республики, Артем Алексеевич Сдунов, глава Республики Мордовия, Минтимер Шарипович Шаймиев, первый президент Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан, Алексей Валерьевич Песошин, премьер-министр Республики Татарстан, Верховный муфтий Талгат Хазрат Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России,
муфтий шейх Равиль Хазрат Гайнуддин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации. Камиль Хазрат Самигуллин, муфтий Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии Русской Православной Церкви. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Ильсур Раисович Медшин, мэр города Казани. Альвир Харзарат Кырганов, муфтий Духовного собрания мусульман России. Муфтий Исмаил Хаджи Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Мы тепло приветствуем наших почетных гостей на нашей церемонии. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя правительства Российской Федерации, председателю Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарии Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Добрый день, уважаемые друзья, хайрли кен, харметле дуслар. Уважаемый Рустам Нургалеевич, Ментимир Шарипович, уважаемые друзья и гости. Сегодня мы участвуем в знаменательном событии. Оно посвящено установке памятного камня в честь начала строительства соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий, к исламу. Это послужило мощным импульсом для их культурного, экономического и политического развития. Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления, но единство наших граждан, общие нравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество. Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняет твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости. По его распоряжению мы на федеральном уровне в этом году проводим празднование 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. И в честь этой знаменательной даты на месте, где мы сейчас с вами находимся, будет стоять новая соборная мечеть, способная вместить 10 тысяч человек. И сегодня мы заложим первый камень, символизирующий начало строительства. Я хочу поздравить всех присутствующих с этим событием, пожелать здоровья и процветания, мира и добра. Спасибо. Бигзур Ахмад, благодарим вас. Строительство соборной мечети осуществляется при непосредственном участии руководства Татарстана. Алдағы сәлемләу сүзе безнең хөрмәтле президентыбызга Рөстәм Нургалиулы Миңнехановка. Рәхим итегез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле дин кардәшләрем, хөрмәтле муфтилар, хәзрәтләр, милләттәшләр. Уважаемый Марат Шакирзянович, Игорь Анатольевич, уважаемые главы субъектов, представители православной церкви, уважаемые наши гости сегодняшнего торжества. Сегодня мы с вами участвуем в знаковом событии установки памятного камня на месте возведения соборной мечети в нашей столице, городе Казани. В нашей истории есть несколько примеров, когда строительство мечетей знаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа. В 1767 году Екатерина II, татары ее говорят Эби Патша, бабушка-старица, дала разрешение на строительство каменной мечети в городе Казани. Сегодня это старейшая действующая мечеть в нашем городе, носит имя выдающегося татарского ученого Шигабуддина Маржани. В 90-е годы по инициативе нашего первого президента Ментимира Шаймиева началось строительство мечети Куль-Шариф в Кремле. Здесь мы ее видим. Сейчас это один из наиболее узнаваемых объектов нашей столицы, города Казани. Показательно, что эти и другие наши мечети строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и новая соборная мечеть. Сбором средств будет заниматься благотворительный фонд «Игілік», «Доброта».
И каждый желающий может внести свой вклад. Это святое дело. Обращаясь к нашим соотечественникам, татарам всего мира, мусульманской уме, неравнодушным гражданам с призывом принять активное участие в строительстве соборной мечети. Уже сегодня мы проводим международный конкурс на лучший проект. В ближайшее время мы их рассмотрим. Архитектура мечети должна отражать нашу многовековую самобытную культуру, быть величественной и узнаваемой. Қадірлі достар, Аллаһ Тағала дұғаларыңызны, яңа мәчет түзуге ихлас ниетләрегезне кабул етсін. Халқымыздың дини нығысын Аллаға тапшырып, ішіне башлап береміз. Рахмат сізге барыңыз. Спасибо большое. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, бик зур рәхмәт сезгә дә. Кунакларыбыз арасында башка төбәкләрдән килгән хөрмәтле мөфтиләр, имамнар, безнең мөхтәрәм аксакалларыбыз да бар. Алар да бүгенге бәйрәм чараларында катнашалар. Алар исеменнән сәламләү сүзен әйтү мөмкинлеге Шәйхул Ислам мөфти Тәлгат хәзрәт Тәҗетдингә бирелә. Тәлгат хәзрәт, рәхим итегез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әй кул шапсак та була, чөнки кул шапкан сайын шайтан туа. Мында эшләүчеләр кирәк, аларда булышсыннар, Аллаһ насыйп итсә. Шулай бит. Менә бүген мәчетне тилмереп кайда намаз укыйм дигәннәр түгел. Илебезнең җитәкчесе Владимир Владимирович. Аның вәкиле бөтен Идел буена Игорь Анатольевич. Менә яныбызда. Ул монда. Өзінің вақыты yok. Донбасста, Украинада іші бар. Ул іш біздің іш. Уланда біз мында, Аллах насып етсе. Уланда біз мында. Хөкүмәте біздің жетекшісінің наибі, өзі біздің жігіт. Марат Әфенді Шакиржан оғлы Хуснуллин. Ул мында. Башлыкларыбыз таныған, білген, сүйінген, яратқан. Мен Темір. Ол да Темір, біз де Темір, Аллаға шүкір, аның арқасында. Темір бұлдық. Қақшамас бұлдық. Міне деген шәкірті Нұр Али оğlu. Elhamdülillah. Rüstem Efendi mında. Kaya barsa da berber mında kaytamından kazandan artık orun yok. Min de 42 yıldan birli kaytam deyip duram ne pulu şahitsa. Elhamdülillah. Bugün alar. Müftiler, mullalar, müezzinler. Sizge meşit gerek bir hazır indi 5-6 diste buldu. Tataristan'da 15 meşitten 1500 meşit bugün. 1500 مسجد الآن في تتارستان فقط. منذ 33 سنة كان 15 بس. ولكننا كنا نعرف أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمد لله. رؤساؤنا وكبارنا وزعماؤنا يبنون المساجد الآن. هم يدلوننا. لابد من إعداد الأئمة والعلماء مثل الطماطم مثل البطاطس وإلا لا تكفي. إذا كان عندكم زيادة فليأتوا يتزوجون ويبقوا. أهلا وسهلا. من أيتام هذر الله تزي برنجل ülgürtken, pomidor ülgürtken şekilde yitirip mulla ülgürtürge kirek. Meşitler mınnan. Hazır Ukrayna'da kirek. Ukrayna'da hazır bizim imamlar da askerde var Allah'a şükür. Allah da hizmet ite. Şunun için kilsinler alardağı Arap illerinde, Mekke-i Mükerreme'de, Kuveyt'te, Emirat'ta, Bahreyn'de, bütün tuşlardan, Türkiye'den, Orta Asya'dan kilsinler, ülendirebiz, tüplensinler, katnaşık, dostlaşık, bütün dünya bizdeki Allah'ını kabulsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Bizden sefer, Allah'tan zafer. Bizden hareket, Allah'tan bereket. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле Тәлгат хәзрәт. Алга таба сүз Шейх мөфти Равил хәзрәт Гайнетдингә бирелә. Рәхим итегез. Muhterem cemaatül muslimin, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh deyip barabızını da selamlayayım, barabızını da ulu
İslam dinimizning resmi rəvişdə dövlət dini itib ilan itilüne 1100 yıl tolu münasebeti bilen həmməbizni qutlayım, təbrik etem. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala bizge bu günümüzni de görürge nasip etti. Allah Cenab-ı Hak günlerimizni yaktı hem aşık etip, niçik etip Talgat Hazret Muftiyimiz aytgancha, yer yüzü her birimiz için her yeride munşasından başka, kabirinden başka, ziratından başka secde urnu mescid dedi. Şuna göre de bizning elbette pak yer iken anda secde kılabız. Mescidni tüzübüz iken şul mescidke kirip kıblaga taba yüzübizni yöneldirip Allahu Ekber deyip biz tekbir bilen gibadetke tutunabız, ol nurun galen nur bula. Şunun içinde ihlas kalbimden biz Prezident Mintemir Rustam Nurgaliyevich Minnikhanovka, birinci Prezident Mintemir Şerif oğlu Şeymiyevka, hemmine bugün matur etip, özünün tebrik sözü bilen bizni selamlap, bu bayram çaralarımızını Rusya Federasyası'nın bütün tübeklerinde de matur hem faydalı neticeli etip, ussun için hizmet ete turgan devlet işinden bizge vakit tapıp kilip şuşu meclislerimizde, şuşu bizning jiyinlarimizda, konferensiyalarımızda, sammitlarimizda katnaşkan hürmetli Marat Şakirjan oğlu Husnullinga da ihlas rahmetimini aytasim kile. Çünkü bu mescid bizning halkımız, milletimiz, ilimiz bilen tüzüleşek Allah nasip etse. Hürmetli cemaatul muslimin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men bana lillahi beyten benallahu beyten fil cennet deyip üzerine hadis şerifinde ayttı. Yeryüzünde Allah'a secde kılu için, Allah'ın kelamın jitkiru için, Allah'ın hak dininde terbiyelev için ibadet urnu mescidini kim tüzüse, şuna Allah Teala özünün huzurunda cennetinde urunu tüzügen bula. Mescidini tüzüdük iken inşallah Allah Rabbimiz vağdaydı. Şuna göre Rustam Nurgaliyevich bir gine mescid tüzülmedi Kazanda. Mina bir muftiyimiz aytdı, Mufti Hazret, Moskov tikli Moskovda 10.000 kişi işine kirip namaz okuyturgan mescidni tüzüdün bit. Sen indi bir mescid tüzüsen de tarikka kirdin, Moskov bit bu deyip aytgan edi. Şuna göre birligine tüzümüyüz. Elhamdülillah tüzüyüz. Mescidlerimizin sanı artkandan arta. Hem kileşekte de Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala halkımızga imanın nığıtu için, iman nurun tağında arttırу için hilelleri, ayları, anın kalkıp tıratırgan mescidlerimizni tüzerge, anda balalarımız, unuklarımızın unukları gibadetke kilirge nasip eylesin, nigizlerimiz nık bulsun ya Rabbi. İhlas kalbimden hayırlı izgi saatte İslam dinin kabul etüğü bizge resmi 1100 yıl tolu münasebeti bilen nigiz taşı koyup tüzüleşek bu cami mescidimiz Allah Rabbimiz şatlık bilen tüzerge hem kilip ibadetlerimizni de kılırga birge açılışında da katnaşırga Cenab-ı Hak nasip etsin. Barağızını tebrikliyim, mübarek bulsun. Bek zor rahmet sizge. Söz Россия Müslümanları Dini Jiyini Reisi Müfti Elbir Hazret Kırganov kabirle. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem alı beyramda katnaşkan konaklarımız. Biz sizin bilen bugün tarihi bir vakıgada katnaşabız. Kazan şehirinin 1000 yıllığına Rustam Nurgaliyevich mınaligine aytip ütkeniçe
Минтимер Шәрипичнең тырышлыгы белән Казан Кремлендә бик күркәм матур Кыл Шәриф мәчетебез төзелде. Менә бүген исә Идел Болгарында ислам динен кабул итүебезгә 1100 еллык уңаеннан Кремльгә каршы матур бер җирдә яңа мәчет төзеләчәк. Аллага шөкер, әлбәттә бу Раббыбызның безгә биргән олы нигъмәте. Һәм олы мөфтиләребезнең, хәзрәтләребезнең күркәм дугаларына кушылып, шуны гына әйтер идем, дәһшәтле кыямәт көнендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля минем күршеләрем кайда дип сорар икән. Минем күршеләрем кайда? Шул вакытта фәрештәләр синең күршеләрең кемнәр соң, я Рабби дисәләр, Аллаһ Субханаһу ва Тааля дөньяда минем мәчетләремне терелткән, шул мәчетләргә йөргән, җан керткән бәндәләр дип әйтер икән. Хәтта бер хадисләрдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля bir җиргә бәла, каза килергә булса, ул җирдә мәчетләр төзелеп, хайырдыга кылына торган булса, Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу җирлеккә үзенең бәлаларын, казаларын да җибәрмәс икән. Шуның өчен мәчетләребез төзелгән сайын, безнең дин галимнәребез әйткән кебек, Аллаһ Субханаһу ва Тааля күкләрне йылдызлар белән бизәгән шикелле, җир йөзен үзенә гыйбадәт кыла торган йортлар белән бизәр дигән. Менә шуңа күрә бүген дә бу олы бәйрәмнәр арасында без сезнең белән шушы олы тантананың шаһитләре булып торабыз. Без дә үз тарафыбыздан мөхтәрәм мусульман кардәшләребезгә, безнең халкыбызга һәм бөтен җитәкчеләребезгә, менә президиумда торган җитәкчеләребез, башка өлкәләрдә торган хөрмәтле җитәкчеләребез дингә матур караш белән гел ярдәмнәрен Аллага шөкер биреп торырга тырышалар. Иншааллаһ, менә шулай бергәләшеп дәүләт кешеләре дә, халык та кулга-кул тотышып бара торган көннәргә, шатлыклы көннәргә җиттек. Иншааллаһ, киләчәгебез дә менә бүген ничек иттереп һавалар болытлардан соң яктырып киткән шикелле, әле тагын да яктырып тормышыбыз тагын да иншааллаһ матурайыр. Аллаһ Субханаһу ва Тааля хайырлы ярдәмнәрен биреп, тиз көндә тынычлык белән күркәм мәчетләребезне төзеп, бергәләшеп, ачылышларында да катнашырга насыйп итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бик зур рәхмәт сезгә. Среди почетных гостей присутствуют представители мусульманских религиозных объединений Северо-Кавказского федерального округа. Слово предоставляется председателю Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтию Исмаилу Хаджи Бердиеву. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Уважаемые президенты, бывших президентов не бывает. Минтимер Шарипович, вы свое имя уже увековечили в Булгарах белой мечетью. Здесь, я думаю, уже Нургалиев сделают красивую побольше мечеть. Сделать такую мечеть, чтобы все помещались, невозможно. Вот в Москве строили большую центральную мечеть. А когда придешь в праздничные дни, все на улице не помещаются. Это баракат Всевышнего. Дай Аллах, чтобы здесь тоже было то самое. Я хочу вас всех поздравить от имени мусульман Северного Кавказа. Когда мечеть построим, иншаллах, откуда ни возьмись, там будет половина кавказцев, как и во всех мечетях. Так что от имени всех кавказцев я вас всех поздравляю. Сейчас очень тревожное время. То, что творится на Украине, это боль для каждого из нас. Есть люди, которые как-то сомневаются, сможем, не сможем. Нельзя сомневаться. Валлахи сможем, еще как сможем. Владимир Владимирович предупредил, если кто-то туда сунется, он пожалеет. Это что означает? Будь то Америка или Европа,
Если они сунутся, они получат по сусалам. Это точно. Нам всем надо знать одно. То, что победа будет за нами. Надо делать дуа всем погибшим. В начале этой операции, да, было много погибших. Не знали, что и как, мы получили много погибших. Сейчас, алхамдулилля, все идет нормально, так, как положено. Иншаллах, в скором времени мы победим. Молитесь за них, и дай Аллах, чтобы победа была скорой. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Благодарим вас, Бигзур Ахмед сизге. Почетное право открыть нашему взору памятный камень во знаменование начала строительства комплекса соборной мечети города Казани предоставляется молодому поколению Шакирдам медресе имени тысячелетия принятия ислама. Такбир. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Для произнесения дуа приглашается Талгат Хазрат Таджудин. Меня попросили сейчас, но я больше 70 лет уже об этом молюсь. Когда мне исполнилось 60, у нас одни планы были, не получилось. И потом одну молитву написал. В книге написано, что это 99 имен Всевышнего. И пожелание исполнится или через 7 дней, или через 7 месяцев, или через 7 лет. Там были построить мечеть в Москве, Булгарах, Казани, Уфе, еще все перечислены. И чтобы шайтан замолк, чтобы азан звучал. И это, альхамдулилля, в Булгарах со строительством белой мечети полностью исполнилось. Я эту молитву, она на бумаге написана. Хатаму асмаил хусна. И с удивлением все это исполнилось. И это одна из них. Я думал, в Кремле. Это важнейшие в центре, где и церковь, и мечеть рядом. И там еще взорванную церковь построили в прошлом году, всего за 1 год. Альхамдулилля. И в Свияжске, и все вот так, вот так. Исмаил Хазрат говорит, половина здесь будет с Кавказа. Но у нас еще тут половина другая есть. И по всей России, от Камчатки до Польши и Белоруссии. В Минске мечеть построили. Что тут молиться? Приходить только, мы уже место заняли, но в мечети никто не остается, пока жив домой возвращается к своей бабушке или жене. А потом опять возвращается джаназа здесь. Потому что любая мечеть, любой храм Божий – это сени рая. Джаннатның ялдысымында. Bütün meşritlerde bu şulay. Kilebis, ukibis, onları üge koytabız. Canımız çıkkandan son şundan tupturu cennetke Allah sonatıyla nasip eylesin. Allahümme Rabbena la tuzigh kulubana ba'de in hadaytana ve hab lana min ledunke rahmeten inneke entel vehhab. Elhamdülillahillezî sakhkhara lana hâzâ ve mâ kunna lehu muqrinin ve inne ile rabbina منقلبون نحن في الطريق إلى الجنة بإذن الله تعالى وبأمره ولا نريد أن نكون في الجهنم
Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Otundan saklasın, dünyada da mengelikte de kinendirseydi barşabızın Allah. Tilegen tilemegen de kiysin. Orun irkin Allah nasip etsin. В этот торжественный миг воздадим благодарность Творцу за проявленную милость. Аллаһы Тәгалә изге теләкләребезне кабул итсен. Җәмигъ мәчете төзелешенә өлеш керткән барлык мөселман кардәшләребезгә Раббыбыз олы рәхмәтен ирештерсен. Да примет Всевышний Аллах наши искренние намерения. Пусть одарит Господь великой милостью всех собратьев-мусульман, внесших вклад в строительство этой прекрасной мечети. Еще раз мы поздравляем всех вас с этим событием. Тагын бер кат чын күңелдән котлыйбыз барчагызны да. Церемония завершается. Дорогие друзья, благодарим всех за участие. İdil boyu Bulgar devletinde İslam dinini kabul ettiğinin 1100 yıllığında Kazan'da Cami Meşidi düzülüşü turunda karar kabul edildi. Bugün ona istelik taşı koyu tantanası uzdu. Biz bugün barımızda tarihi vakıgada katnaştık. Indi hazır onun tüzülü mizgilerin küzetip, meşitimiz əzir bulgaç, onda cemaat bilen namaz okurga nasip bulsun degen tilekte bugünkü translyatsiyamizni tamamlayız. Sizning için TNV hem TNV Planeta kanallarının ijod turkumi ishladi. Isen sağ bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Мы рады быть сегодня свидетелями одного из самых значимых событий этого года. Мы с нетерпением ждем начала строительства новой соборной мечети, чтобы в скором времени снова совершить намаз в новой мечети. Мы желаем здоровья всем вам и вашим близким и напоминаем, что мы доработали для вас в прямом эфире. Оставайтесь в эти дни с нами, с телеканалом ТНВ Татарстан, ТНВ Планета и на наших медиаплатформах на сайте tnv.ru и нашей социальной сети ВКонтакте. До свидания. Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган бәйрәм тантанасы. Яңа гасыр каналында карагыз.